Aslı bölüm gerek mi? Gerekke bakıtlı etinler 10 koldu köterdi. Kelinge bakıtlı etinler sol koldu köterdi. Kim kolun kötermeydi, koltuğa jırdı. Bari köterdi. Men tilek aytadı. Koldu bir siltin, bir şapalak kedet. Serik ben kelin baktı olsun. Bir et kada, bir et. Serik ben kelin baktı olsun. Ağırmaz. Kelin 10 bala tapsın. Serik şart çıkın. Mamasa 110 jasasın. Murat 96. Normal mı? Normal. 90'dan kim bay eken onu kalasın mı? Ladno ya da boyun 97. 98. 99. Gel. Sizin otan kurganınızga ne yıl oldu? 7 yıl. Bir katım basacak. Şimdi arılasasınlar mı? Ne güzel bak. Şimdi o sıçkı jet bu. Hayır, şunlardan bak, ne güzel. Hayır, oturmasına çıkalım. Ama birinci gelin mi? Ya birinci gelin mi? İyi. Geliniz kanday? Yaxşı. Gelin kanday? Yaxşı. Ko'z turqasini aytamiz. Hurmatli ofitsiant mirza, pustoy anjaqdan shaynek akib berish ruxsat bo'lsa, ishni qilmay qo'y. Короче, men saya o'sha bugun kelin atanmoqchiman. Kelinim kelyapti qo'lga. Новенький солдат. Sen уже kapitan, polkovnik bo'lyapsan. 7 yil enеңga shay quyding, dұрыс па? Все, хватит. Endi shay qo'yатын kisi keldi. Қазір шайнекті қолыңа берем, шайнекті аласың да, қоштасасың шайнекпен. Қош бол менің шайнегім. 7 жыл сенімен дос болдым. Бүгін асауым. Өтіңіз. Сіз кеш келген жоқсыз, аға, біз ерте бастан қойдық қойдық. Мынаны стай. Қайғылы музыка қоям, қимастықпен. Қош бол, шайнегі. Деп, той сендердікі, давай, той ес сендер. Айтсana. Senin de sözün ötmeytin сияқты ғой. Просто қош бол. Сосын аласың да шайнекті. Келінге табыстайсың. Келін шайнекті алған кезде, наконец-то шайнекке жет. Жана ма? Ханымдар мен мырзалар, 7 жыл енесіне қызмет еткен келіннің шайнекпен қоштасу сәті. Hoş bul şaynegim. Ben seni kıymayım. Başka şahsı kısıge vereyim. O da köp yıl enime şay kıyadı. Anda stop turam. Ендеше салтанатты түрде шайнекті көтер. Қошемет. Көтер шайнекті. Ayın актриса olmadın mı? Rahmet, Gelcan. Осындай шайнекке қалай жеттіңіз? Кесеңші деп ғана. Кім арқасы? Шеге çalасың, үндемей отыр. Сен үйленбегенсің, түкілмейсің ғой. Осындай шайнекке кімнің арқасында жеттіңіз? Serik'in arkasında. Әрине, Серіктің арқасында жетті. Ендеше